tang manuk reng. Kakek kormonnya nyaman, tak kira jual bingko. Jan sayang kok kakek. Ya Allah. Ini nyaman main manuk enggak? Apa beni manuk sembarangan Arya pakan nah mun beni rawon tande. Manuk larang ya. Boleh juga manuk enggak? Andi PC berempat lek saya meletang manuk. Iya mon saya bade kakek sebelumnya. Gua kan dek lebar kau kaki dia pula mau nyini dia. Kan pakan apa kakek lek tak kira kuat lek. Gulakku minta soto. Sore minta rawon. Malam minta soto boleh. Apa? Pakan mana nih ngaji kak? Menurutnya kenapa kak? Ulah beri mana hari kak? Mau nengko lain boleh le. Benar ngakan pur mano. Tak balik kak. Menurutnya ngakan pur pas mano ngakan bakso. Ya kadari naiman katang mano le. Dari bulu nepoi manuk larang telober nah. Jadi kale dinya batang mano hardang tang mano reh. Tak kira kuat kaki le. Hari ya beri bedereng nabar 15 juta le. Pani bagi nak ada orang ah. Pas mak larang. Kakek cele burung kuro katang mano le. Iya kak. Yo wes deh ya bayar le. Tang mano ria dibagi bria kakek. Anda. Pegena kak. Tapi bohong. Nongguan. Tang manoria bagi nongguan jen beda syarat deh. Apa saja kak? Tang manore bagi ya. Kor kakek bisa jawab bahasa Indonesia na mano apa? Ah, gampang orang ajar kakak. Bahasa Indonesia na mano, burung. Burung. Yo wes bun burung le. Beri nama mano tanda untung. Tak lah bener yang jawab kak. Ku tak bahasa Indonesia na mano, dia burung. Cekle kakek aja jawab burung le. Yo wes burung le saya bagi na. Beri burung. Ada udah. Pakai rangkok kena karakan. Lu kak, pulang berpacaran lagi ya. Bangkok kena karakan lebih kakek. Kayak di ngaki ya le. Gila kan kakek melihat tang mano ya. Iya kak. Bingko tang mano bagi beli ya. Kor kakek bisa jawab bahasa Indonesia nama mano apa? Kakek gila jawab burung. Yo wes burung bingko saya bagi ya. Yus le laleng oleh kok ikan luar bola lo berat. Iya kak. Tiba cengus kaki deh. Arai. Pusing. Apa? Itu lah putar deh. Enggak ria, selan putak. Ya keling, selan putak ria. Kan mikirnya masalah nak gelo. Seban pendek. Masalah apa ini? Itu lah keputar deh. Engkau dia ki melia mano ka pendi. Jangan pendi je ki. Mau cai bagi beria. Kau bisa jawab pertanyaan pendi. Apa pertanyaan Pendi? Jangan pendi dia. Kau bisa jawab bahasa na Indonesia na mano. Ini bagi jangan. Terus kakek jawab apa? Burung. Talah bener Iya bener burung. Kenapa kau burung ki sebenarnya mano pendi. Ada isi kemar ya. Apa kenapa kau tujuh kali pendi sebentar kali. Ya aja kan kakek kalau tak kalbi Pendi. Tapi yang kau andi ide kakek kan le burung ku ke Pendi. Kemana kok? Ya, Iya. yang kau andi ide. Apa? Tarak tok. Iya. Angguan. Iya. Kedeng ini apa cetan? Assalamualaikum.
Ano apa boleh le? Enggak kak. Jajan deh. Buh, banyak jajan le. Ya iya ada anak kan besi kaki bingko. Iya ini boleh. Kakak anak kakak. Kakak na le. Iya lah kakak. Ayo jago kan kok betul mati kan. Kamar ongko bunuh jajannya. Lah api jajannya kan nanti lu kan. Kayak nyaman le, kelangkung le. Iya, Bece iya. bela ke kake. Anu kak. Apa le? Anu ah. Ah, Gula loh. minta apa bayi kake? Mare kabel kan kok. Kok kan gula kan kayak burung kak. Minta mano. Iya. Kalak kecengin.